Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman ketiga, halaman pertama ya. Halaman ketiga ada Buliris. Buliris. Nah, ini karantina. Orang nyawana teh. Buliris naon? Suryani. Maryani. Oh, Mariani. Ya Allah, salus-salus. Jadi karantina itu kunaon eta teh? Nah, Masya Dan Allah. kumaha Pak Ustad nu penting mah bisa ngaji ya enak. Terus bisa ngaji kabur weh. Insyaallah enggak, Pak. Insyaallah tenan. Ayo atuh mangga mulai, taun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Miu wahid Miu wahid awalidih. awalidih. Ih pinter masyaallah. Terus Tong dipuji atuh. ayo. Habbau wa nabata. Nah, habnya kurang saeutik. Habau gitu, kurang nyamber, samberin. Hab Habau. habbau wa nabata. Habau wa nabata. Bagus. Sirajaw wahhaja. Sirajan wahaja. Iya. Jajrataw wahidah. Zajratan wahidah. Rahmataw wa ilma. Rahmatan wa ilma. Aduwaw wa hajana. Aduwan wa hazana. Nggak Kemudian, kelihatan. ini. Dawa ilahukum ya. Mm-mm. Wa ilahukum illahu wahid. Tasdidnya kirang nih ya. Wa Wahid. ilahukum ilahnya nggak ada tasdid. Wa ilahukum ilahu baru di sini tasdid. Ilahu wahid. Ulah ngageter mantakan gerak tenang wae ngaji. Nah, ayo. Wa ilahukum ilahu wahid. Bagus. Wa ilahukum ila ilahu ilahu wahid. Kemudian Min waraihim muhit. Miu miwara ihim muhit. Kemudian Ahsanu asasaw wariya. ahsanu asasan wariya. Kemudian Kana fahisataw wa maqta. kana fahishatan wa maqta. Illa hamimau wa Hami ghassaq. ditekan. Illa hami mau gitu tekan. Illa hamimau wa ghassaq. Illa hamiman wa ghassaqa. Kemudian tenang ya. Oh, kalau nggak tenang Wal tas itu kalau nggak tenang tas itu amburadul. Tenang wae, tuh udah pinter kok. Ya, wal terus. akhiratu khairu wa abqa. Bagus tapi dituna cepat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Lagi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bagus. Kemudian yang bawah. Buhtanan wa ismam mubina. Buhtanan wa ismam mubina. Kemudian
min waliyyin wala nasir. Min waliyyin wala nasir. Bagus. Baru turun di sini agak susah nih. Wali. Nah, kau udah bisa. Meu, wali. Meu ditahan, ini juga ambiguna. Wali enggak, nyamber doang. Yeu ditahan lagi. Jadi yang ditahan, yang ketemu wow. Wali enggak ditahan ya. Meu wali yeu. Meu wali yeu wala nasir. Pinter Masya Allah ya. Murid saya pinter kieu. Terus wawali dia. Wa walidin wa ma walad. Tapi ulah disentak gitu ya. Wa walidi wa ma walad itu mah yang latihan. Kalau udah pinter nggak usah. Ya, ulang lagi. Tong disentak. Wa wa- wa walidin wa ma walad. Wa walidi wa ma walad. Nu nuhui nuhui. Sagok dengan Nuhoi. Nuhiu atuh teteh. Nuhiu gitu nuhiu teh. nuhiu Sanes. Gitu. Tenang. nuhiu Nu, wa nu dulu. adiu Nu-nya wa lebih samud. teteh. Nu-nya panjang dulu. Hmm. Nuhiu. Nuhiu coba lagi. Nuhiu wa adiu wa samud. Nuhiu wa adiu wa samud. Kemudian Sab'atu wa saminuhum. sab'atu wa thaminuhum. Hudau wa Hudau. busra. Hudau. Nyamber ke wau. Hudau. Bukan. Hudau. Kalau hudau berarti dalnya dua. Dangukeun. Hudau. Kuda. Bukan kuda. Hudau. Kuda. Hudau. Hud- Aduh. Hudau. Adau. Hudau. Hud- Hudau wa busra lil mu'minin. Gitu ya. Jangan hudau. Kalau hudau berarti tasidnya ini berarti bertasid di sini. Ini enggak ada tasidnya. Hudau. Adau. Hudau wa busyra lil mu'minin. Yang ini teh. Wa farihu bil hayatid dunya. Wa farihu bil hayatid dunya. Sawabau wa khairum maradda. Sawaban wa khairum maradda. Bukan maranda ya Bu. Maradda. Maranda lain lagi Waalaikumsalam itu. Kak Tika. Makasih Sawaban wa banyak. khairum maradda. Ya, terus. Alladzi jama'a malau wa addadah. Alladzi jama'a malau. Alladzi jama'a malau wa addadah. Kemudian yahsabu. Yahsabu anna malahu ahladah. Kotor ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Kemudian Ta'atu wa qaulum ma'ruf. ta'atu wa qaulum ma'ruf. Wa Kemudian jannatin wa uyun.
Wajanna wajannatin wa uyun. Kemudian nadraw wa surura. nadrotau bukan nadro atuh, Hmm, nadrotau, tanya ketinggalan tuh Teh. Teteh. nadrataw, iya, Ya, iya, iya. nadrataw wa surura. Nadratan wa surura. Wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan wa abba. La baridin wa la karim. La baridin wa la karim. Fi samumin wa hamim. Fi samumin wa hamim. Min waraihi adab. Min wara min waraihi azab. Maghfiratu wa ajrun ajim. Maghfiratun maghfiratun tonnya jadi tu idgham bigunnah. Maghfiratun wa ajrun azim. Aduh pulang dari Dubai teh jadi ustazah beneran nih mah ya. Tadi mah Amin. tadi Baik. nama jadi penyanyi etanya goyang dompet jadi terjadi. Jadi ustazah yang bener masyaallah. Alhamdulillah. Amin itu seri-seri itu kunaon itu? Masih nggak getar gitu? Teu enak tepati. Udah mati. Ayo teraskan. Bisa alhamdulillah ya. Cuman memang di tas Wa itu agak mhm, nyamber sedikit ya. Nah, tapi udah masuk. bagus ya. Ya wa annahu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Lawallaita minhum firaran wa lamuli'ta minhum ru'ba. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Falan falanakussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin. Ngeunah sugannya ditekan-tekan gitu teh nya. Ulah diteken-teken atuh Susah teh teh. pokoknya ngilangkeun eta jalan kaki anjur. Eta daderag tos geunaheun urang naik mobil, mobil lagi weutuh, eta kunaon mawan eta entot-entotan gitu ge nya. Jadi pada arutah jadi ningkeun. Nggak tahu kata Mbak Mardiana teh, "Mbak, halusin halusin." Jadi sebetulnya, kalau menghilangkan itu gampang Teteh, gini, jadi ditenangin, lawal kalau tadi kan, lawallaita minhum firarau itu pengaruh mungkin pengaruh awal belajar tasydid ya, sama Mhm. idhar. Nah, idhar dan tasydidnya itu nanti, perlahan dihaluskan. Lawallaita minhum firarau walamulita minhum ru'ba. Bisa, coba lagi ayo. Jangan ditentek-tek. Lawallaita minhum firaran wa lamuli'ta minhum ru'ba. Tuh hilang ya, nanti perlahan-perlahan juga. Jadi bacanya agak tenang, jadi jangan ini. Itu pengaruh belajar tasjid kemarin mungkin karena takut tasjidnya nggak ketemu, ya nggak apa-apa. Tapi Bu Usup udah ketemu nih, udah bisa tasjidnya.
Ya, kemudian. Falanakussanna alaihim biilmi wa ma kunna ghaibin. Bagus nanti. Jadiin aja deh sekarang karena konsentrasinya kan saya bisa enggak? Kayak Bu Arum enggak? Oh, kayak Musum ini enggak? Oh, ternyata bisa. Alhamdulillah kan? Gitu. Tasjidnya udah enggak apa-apa. Karena lagi belajar tasjidnya udah yang penting ketemu. Falanaqassanna 'alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Kemudian Hadza bayanul linnasi mhm. wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Kemudian walaqad. Kalau enggak Walaqad ya. ja'alan sam Ya benar. walaqad Walaqad ja'alna. ja'alna fis sama'i Mhm. burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja. Fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Inna wa'dallahi haqqun Inna inna wa'dallahi iya, haqqun. Nyambar-nyambar ya. inna wa'dallahi haqqun wa la yastahyifannak. Wala yastakhifannak. Sampai situ dulu nggak apa-apa. Iya. Wa la yastahyiffannakal ladina la yuqinun. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannak. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Kemudian Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Pinter alhamdulillah, masyaallah. Nun mati tetanun ketemu ya idgham bigunah. An jadi ai. Ayu sol. Min jadi mei. Mei yauma'id. Kalau saya ngajarnya lebay nanti bacanya jadi lebay ya di sini. Ayu sol. Mei yauma'id. Enggak apa-apa sementara ada hentakan-hentakan enggak apa-apa. Nanti kalau Iqra 6-nya tamat nanti dihaluskan. Yuk, ayu sol. Ayyusal Ayu sol. mi yaumi'id Mi yauma'id. Yauma. mi yauma'id Mi yauma'id. may yu'minu billah Man yu'minu billah. illa ayyasha Allah Illa
Allah. Iyaquluna illa kadiba. Illa kadiba gitu. Illa Illa kadiba. kadiba. Ulang lagi. Iyaquluna illa kadiba. Yaquluna illa kadhiba. Kemudian tete usup diteruskan ke handap ke samping. Ayyatiyani bihim jami'a. Kirang nyamber. Ay Ayya ay ayya ayya tiyani bihim jami'a. ayyatiyani Kira, bihim apa-apa, biarin aja ya. Eh, ayya jalan ke Cianjur we heula. Ayya ayya tiani. Ayya ayya tiani. ayyatiyani bihim jami'a. Nggak apa-apa ya. Yang penting ketemu tasjidnya dulu ya bener. Kalau saya ngajarinnya lebay nanti nggak ketemu. Ayya, nah itu nggak. Jadi apa? Ngikutinnya nggak susah. Kalau ditekan-tekan enak dulu ya. Tekan-tekan aja lah. Hitung-hitung jalan ke Cianjur Selatan kayak gitu tuh. Tapi sekarang udah bagus ya. Cianjur Selatan Bagus. juga. Ke kampung juga udah Udah, dihotuin. udah bagus. Kenaon atau masih itu turun duluan. Oh iya mah produk jadul beneran. Biasa Hujuy. tahun Ayo. tahun Mm-mm. 90-an. Yang baheula mah bener kali itu teh. Aduh, masya Allah. Wujuhun Nah, yauma sanes sanes. idim Junya panjang heula. wujuhui. Keheula tuh keheula sabar. Wujuh, wujuhui gitu ya. Wujuhui yauma idim musfirah. Agak susah nih. Yuk. Wujuhun yauma idim musfirah. Nah, gitu ya. Udah bisa gitu nanti tulis ulang-ulang nih di rekamannya ya. Wujuh, 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 wujuh yauma idim musfirah. Coba ya, jangan disentak. Wujuhun Uju, u uju, uju. u u Mm-mm, u u wuju, uju. wujuhun yauma idim musfirah. Nanti tinggal dilatih ya lagunya ya. Dikasih lagu, dikasih lembut. Ya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang ketemu dulu itunya beat panjang pendeknya aja dulu. Kemudian Dahikatum mustabsirah. Dhahikatum dhahikatum mustabsyirah. In huwa illa wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Allamahu sadidul quwa. In huwa illa in huwa illa wahyun yuha. Ammahu Sanes, sadidu sanes. al Masukin ke L. Allamahu, gitu. Yuk. allamahu sadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. Quwa. Kemudian tinggal ngelatih teh diulang-ulang insyaallah. Kemudian Laib laibratan liman yahsya. la'ibratan liman yakhsha. Kemudian
liman yasha'u wa yarda. liman yasha wa yarda. Kemudian Wailui. ya Wailui wailui ya. wailui yauma idil lil mukaddibin. Wailui yawma idzin lil mukadzibin. Fi jannati yatasaalun. Fi jannati yatasaalun. Hebat aduh Masya Allah ini orang Cianjur. Nyonyo korma keluarna huruf Arab. Ayo teteh. Teteh, ini banyak ada tasnya ada tiru nih teh. Hati-hati teh. Ayo. Wajillim miyahmum. Zoknya jadi Z ya. Wazillim miyahmum. Wazillim miyahmum. Coba sentak aja dulu. Lagi. Wajillim miyahmum. Iya, zoknya aja tinggal wazi zozizu wazillim wazillim coba lagi. Wajillim miyahmum. Iya, kemudian yang ini awa Au au abauna. gelap kok jadi au gelap kan itu maunya hidup awa bukan awa au Awa bukan awa awa gelap abaunal awwalun. diajak seuri ge diajak heuri teu heureuh teu seuri orang-orang lagi gregeg lagi eta lagi mikirin atuh tenang wae teteh ulah bingung-bingung awa abaunal awwalun yang bawah Layak layaghfirullahu lahum. Sanes hullahum laman hullahum ada tasnya di sini ya lakukan ya lai yaghfirallahu lahum hulahum nggak ada tasdid ya Lahum nggak ada hulahum. tasdid nah ada tasdid di situ Layaghfirullahu lahum. lai yaghfirallahu lahum kemudian teteh Illa ayyasha Allah. illa ayyasha Allah kemudian Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kemudian Fawailul lilladzina kafaru min yaumihumul ladzi miyaumihimul min miyaumihimul yaumihimul ah fay fayu fawailul fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Kemudian
famasta'u an yadharuhu wa mastata'u lahu naqba. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Kemudian Wa ma shin, tasa'u tasya. wa ma tasyauna illa an yasha Allah. وما Ay تشاءون إلا أن يشاء الله إلا. illa illa an yasha Allahur rabbul Jangan alamin. hurabbul. Maaf. Rabbul illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kita tes kadang. Ini gambarnya nih. A'udzubillah. Iya. Kullu yajri teteh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu yajri li ajalin musamma. Belajar keteh lilis. Kullu yajri li ajalin musamma. Boleh itu Nggak boleh memang atuh, bagus. Pak. Enggak, maksudnya itu awal bagus begitu daripada nanti bacanya kalau ya jadi aja. Ah, itu bagus teteh. Cuma nanti teteh aja setelah teteh seperti itu. Nah, ini ngajarin orang yang belum bisa tasjid nih cara Bu Yusuf nih. Boleh nih. Qul ya jadi li ajalin musamma. Boleh tuh belajar tasjid. Nah, nanti dihaluskan. Kullu yajri li ajalim musamma. Coba teh, lembutin bisa teh. Kullu yajri li ajalin musamma. Oh bisa ya, bisa nanti lama-lama. Ya kan, sekarang ditekan-tekan bagus, karena biar ketemu tasjidnya dulu ya. Itu, ya yang ini sok. Mau dilaguin boleh, mau dientek-entek boleh. Sakarat teteh lah orang mah. Masya Allah, Pak Ustadz. Orang mah geus ngelean daripada muridnya leungitan kabeh geus sok kumaha teteh we ya. Pasrah. La kan, la la ayatil Ya-nya juga panjang. liqaumi Nih la alat la iya, ya iya, juga panjang sami ayo. la ayatil liqaumi yatafakkarun. Nah itu nyamber ya tafakkarun lagi teh. Entek-entek aja dulu nggak apa-apa yuk. Gini kan tergantung itu juga tahu kan itu mad asli panjang tapi kenapa bahasanya jadi Iya, pendek atau adim. itu kadang-kadang memang itu jadi apa di pandangan begitu di penglihatan ternyata pandangan dengan ucapan itu perlu dilatih gitu. Makanya yang namanya iman itu bukan hanya eh, ini dalam hati doang ya etika doang tapi wa iqrarun bil lisan mengucapkan dengan lisan wa af'alun bil arkan dan yang namanya iman itu juga melaksanakan dengan perbuatan. Bullshit orang lelaki ngomong cinta sama kamu tapi nggak pernah dinyatakan nggak beres ya mah ya itu. Perlu bukti bukan janji ya, Pak. Persis. Nah inilah makanya untuk mensinkronkan antara lidah, mulut dan semuanya perlu latihan seperti ini. Kadang-kadang kan banyak orang yang nanya, Pak Hari kok murid Pak Hari pada pintar-pintar. Ya belajarlah penuh air mata, kadang-kadang sedih, kadang-kadang dibentak, tapi semuanya hasilnya bagus gitu. Kalau nggak siap seperti itu ya nggak siap pinter. Nih ya alat teteh nih. Malu juga kan pertama masuk juga malu, malu umur. Biasa orang mah ada beban. Tapi kita ingetin di sini mah nggak usah malu. Nih alat teteh ya. La ayatin liqaumi yatafakkarun. Boleh itu ya. Belajar tasjidnya tuh teh. Nah, nanti kalau teteh udah bagus bagus jadi bener teh. Kalau teteh mau pakai Rexona itu mandi dulu.
kalau teteh mau berlagu harus bener dulu kayak gitunya. Nah, saya dapat ilmu nih dari Bu Yusuf nih. Jadi ngajak begitu ya teh ya. Oh gitu gitu. Nah nanti kalau udah alat teh Yusufnya bener, nah tinggal Yosep ya Bu Yosep, tinggal dilaguin. Ayatil liqaumi yatafakkarun. Coba lagi. La ayatil Mm-mm. la ayatil liqaumi yatafakkarun. Iya, bagus. Kemudian yang bawah. May Salam. yatabaddalil kufra bil Diantos. Cukup. Tuh, terus pinter ini nama ya. Ya, yang ini. Ala Bu Yusuf aja. Nih, ala Bu Yusuf. may may Mayyatabaddalil kufra may bil. Sok tanda naon. Ayo. Ala may Bu Yusuf. yatabaddalil kufra bil iman. Bagus tuh. Kan yang Bil penting kena. imani faqad Fakode. dalla Fakode sawa'as ada kokolah. Fakode. sabil. Fakodnya ada kokolah. Fakode gitu Faqad ya. Fakode. bil Fakode. Ya, bil iman coba lagi. Bil imani. bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Nih bagus nih. Penemuan Bu Usup dari Cianjur udah di Abu Dhabi jadi Bu Yosep ya, Bu Yosep nih. Enggak, lupa jangan diganti-ganti deh nama anak tuh. Yusuf. Yosep. Mai ya tabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Sepertinya bercanda tapi memang ini kena ya, mengena daripada disentak-sentak. Ada orang yang disentak-sentak sampai nggak mau ngaji-ngaji dulu. Nah, ya udah, berarti ini nggak disentak. Nah, kalau udah bagus penekanan gitu, tinggal dilaguin. Untung. May yatabaddalil kufra bil iman. Jadi kalau dihaluskan hentakan-hentakan yang tadi itu dilembutkan ya. Ibarat lamun orang mah kalau kita mah numbuk padi, numbuk kacang supaya halus. Bagaimana caranya supaya tidak duk lalaunan gitu ya, dilembutin. Bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Bagus. Lo banyak-banyak anak pinter jadi bah. Mhm. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini heboh. Heboh yang mau tampil artis dari Cianjur ditelepon pagi-pagi nih loba. Masya Allah. Itu yang apa? Saya bilang ini tumben-tumbenan ya artis di Cianjur. Mau ditelepon injing-injingin. Papa jangan lupa semuanya. Alhamdulillah. Tapi nggak ada yang Masyaallah. sia-sia. Ya, yang ini nih, ala Bu Yusuf dulu sok. Nggak apa-apa, disentak-sentak dulu. Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tuh bagus. Ini saya ngikutin nih ala Bu Jangan Yusuf. dong, Pak. Nanti Nggak aku apa. belajar. Bagus nih. Famai ya'mal. Famai ya. Tapi Bu Yusuf itu bagusnya nggak ada nyentaknya. Jadi orang tersieun nih. Famai ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tuh yang penting benar. Udah benar itu. Cuma nanti belajar diindahkannya ya. Famai ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nanti lembutinnya belajar nanti. Sekarang ala Bu Yusuf dulu aja nggak apa-apa. Udah ngaji oke syukurlah aing mah. Ya Allah, Pak, segitunya. Daripada ngaji-ngaji hilang. Ayo terus innafis. Ya Allah ya In Rabbana. inna fis samawati wal ardi la ayatil La ya liqaumi satu lagi. La ya panjang. Ayo. inna fis samawati wal ardi la La ayat la a. masa Eh, la la ya. ayatil Panjang lil kita tahu. Ayo mu'minin. lagi. Wadim. Ayo.
Inna fis samawati wal ardi laayatil lil mu'minin. Nah, bagus. Ala Bu Yosef dari Abu Dhabi. Inna fis samawati wal ardi laayatil lil mu'minin. Oh, bagus ya. Yang penting kena. Yang penting kena dulu. Nanti Bu Yusuf belajar lagu. Inna fis samawati wal ardi laayatil lil mu'minin. Sekarang jangan. Kenapa? Karena takut lupa itu tasjid-tasjidnya dulu ya. Biarin nggak apa-apa. Jadi benar nih. Jadi yang penting kena dulu. Yang penting kena dulu. Ibaratnya mah punten ya Bu Usup. Bu Usup teh main ke sini teh. Ke pesantren ke Cicurug ke sini. Saya teh kesel sama Bu Usup teh. Puntennya Bu Usup bletak di teke gitu. Ulah ngambek pan geus punten urang mah gitu. Gitu naon. Tah ente engke we terus rada bagus dielus, oh ieu teh anak yatim. Ya, setiap setiap rambut Anak helai rambutnya itu yatim. kalau dielus kan jadi nambah pahala gitu. Tapi da busut malin budak leutik. Karena nu budak leutik nu dielus. Ayo sok teu ieu tah teu naon. Di ala Bu Yusuf dulu nggak apa-apa ya. Itu ilmu buat yang lain yang susah belajar tasjid. Nanti saya kirim sama Bu Arum sama Bu Sumi ini. Oh ternyata ada trik bagaimana caranya membaca tasjid ala Bu Yusuf tanpa disentak. Nah, bagus nih. Ayo, cok. Qala Ayo. qala wa may yaqnah Aduh, qala wa kumaha itu? may yaqnah Tuh, yaknat tuh, tah kan bener. biasana Sok. kan sok kitu tah anu hiji deui teh sok baki parah. Ageuna, sok. Qala wa may yaknatu. Qala wa may yaqnatu min rahmati Mirnya nyambar. rabbih mir Mirrah. Kalau saya kan gayanya gaya nyentak ya. Mirrahmati. Kalau Bu Yusuf alanya dientek-entek tapi ternyentak. Ala Bu Yusuf nih ya nih. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ayo coba. Qala wa may yaqnatu min rahmati Mirnya rabbih nyambar. Mir mir rahmati. rahmah Mir rahmati qa rabbi. Ya lagi. qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dallun. Bagus. Makanya kalau udah mandi baru pakai Rexona. Belum mandi pakai Rexona ya enak bukan enak ya. Bagus kayak gitu tuh. Saya dapat ilmu dari Bu Yusuf. Saya belajar ya nih. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Bagus. Udah gitu nanti ya jangan sekarang. Karena kalau sekarang nanti buyar lagi tuh penekanan-penekanan. Itu penekanan. Jadi maksudnya ya Pak Hadi mah nyebu ngaledekin Bu Yusuf lain. Ini bagus nih penemuan nih bagus ya. Ini formula dari Bu Yosef ya. Nah kalau udah bagus nanti Bu Yusuf latih lagunya ya. Nanti jangan sekarang. Qala wa may agak lebay sedikit. Kalau tadi malam saya ngajarin Ibu Ailah Humairah. Dia ternyata pintar baca Qurannya, tapi kalau terlalu lebay. Nah, Bu Eka tahu saksinya tuh. Jadi terlalu lebay, jadi kurang cepat sedikit. Nah, kalau Bu Yusuf belum lebay nih, lebaynya seetik. Qala wa may yaqnatu min rahmah min rahmati rabbih illa dhallun. Nanti ya, jangan sekarang. Nanti kalau sekarang metode yang Bu Yusuf ciptakan hilang. Nih, bagus nih. Ayo yang ini ajarin saya. Yauma idin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Bagus tinggal scene-nya aja ya nih. Ala Bu Yusuf nih. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Saya masih ada hentakannya. Jadi bikin orang takut. Tapi Bu Yusuf tuh bagus. Dientek-entek tapi nyentak gitu ya. Nah, itu bagus. Bagus. Nanti saya belajar sama Bu Yusuf, Bu Yosef supaya nyentak
dientek-entek tapi tenyentak. Yauma idin yasdurun nasu ashtadal liyurau a'malahum. Nah, nanti Bu Yusuf belajar ya lagunya ya nih. Yauma idin yasdurun nasu tadi hutangnya di sin. Ashtadal liyurau a'malahum. Bagus. Yang ini sekarang, ayo ajarin saya. Ya Waalaikumsalam. ayyuhan nabiyyut Bukan, taqillah. Nabiut, bukan Nabiut. Dengerin. Nih, nih metode Lilis karantina nih. Iya, ayyuhan nabiyut, nabiyut. Ya, ayyuhan nabiyut gitu. Nabiyut ayo lagi. Ya ayyuhan nabiyyut taqillaha wa la tuti'il kafirin. Ayo nyuitan waqradullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqrud Wa kan. aqradu, wa aqrud, wa Wa aq aqrud. Krud. Wa wa aqradu. aqra wa aqradullaha qardan Eta mah punya hasanai. itu mah punya Bu Bu yang dari Lombok, Bu Erna. Siapa yang menghutangkan kepada Allah dengan yang baik maka akan dibalas berlipat ganda. Allah yang butuh bukan, Allah nggak butuh. Jadi kalau kita sedekah 1.000 jadi 700.000, coba 700 kali lipatan, berlipat-lipat. Niki teh, wah teh mah teu nyentaknya. Wah entak-entak dulu. Wah agak ke hidung saeutik. Wah radallah qardan. Aja nyentaknya. Qardan hasanai yudha'afu lahum. Coba teh, entak-entak dulu teh. Wa aqradullaha qardan Rodullah. Emang mu'alaf. Yang mu'alaf aja Ratna kemarin nggak Rodullah. Wa Rodu, aqradullah. Ada rodu, W-nya. wa aqradu, wa aqradu Ke W dulu. laha qardan hasanai yudha'afu lahum. Pendek. Yudha'afu lahum. Yudha'afu lahum. Yudha'afu lahum. Bagus. Yudha'afu lahum. Nah gitu ya teh ya. Nih jadi ibu dan bapak yang mungkin susah di Ikro 5, Ikro 6. Yang ketakutan nanti bisa belajar sama Bu Yusuf. Metode entek-entek ya. Metode entek-entek nih. Enggak tahu dari mananya itu. Masya Tenang Allah. naon heula kenanya tenang naon. Nanti kalau udah Ikro 6-nya tamat nanti saya haluskan ya. Yang penting ini bagus. Jadi kalau sekarang dikasih lagu dulu, dibelajar lagu, entek-enteknya penekanannya kurang pas loh teh. Jadi bagus nih ya. Nih saya belajar sama Bu Yusuf diteken tapi tanpa kenceng supaya orang tidak takut nih. Wa aqradallah qardan hasanai yudha'afu lahum. Gitu ya. Bagus tuh. Pas kan? Kalau sudah pas nanti di lain hari Bu Yusuf belajar lagu. Wa aqradullaha qardan hasanai yudha'afu lahum. Ntar belajar lagunya mah ya. Jangan tek-tek ya ini, tek-tek deh lagi. Saya takut diomelin sama Bu Ita ini udah terlambat nih. Janji jam 10 udah lewat 45 menit. Ya, yang ini. Entek-entek nih, Ma mau di ma uridu minhum salah. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. bagus gitu ya. Yang penting benar dulu kan? Yang penting benar dulu. Jangan seperti di kampung saya ada orang belajar lagu diutamakan. Panjang pendeknya salah, tasjidnya salah, bukan enak, neraka tempatnya. Mau naudzubillah, kok neraka? Iya kalau nggak pakai guru. Yang itu yang jelas. Kalau pakai guru insya Allah ya. Jadi enaknya belajar pakai guru gitu. Yang jelas. Yang jelas. Nih, ala Bu Yusuf ya nih. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Yang penting benar. Dua. Sama. Nanti tinggal pakai lagu.
Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Satu deui teh, yang bawah teh. Entek-entek teh, entek-entek teh. Metode entek-entek. Fayudillu fayudillullaha man Hu, yasha hu teh. Fayudillullahu may yasha. Fayud, fayudillu bukan. fayu Entek-enteknya ke sini teh. Fayudillu gitu teh. Fayudillu ya. fayudillu Mhm. fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Mhm. Mau, mau. May yasha. Oh ya, metode si Teteh Lilis. Fayudillallah. Oh, saya mah nyentak, masih ada nyentaknya ya. Kalau Teteh kan nggak ada nyentaknya. Fayuding. Oh, oh supaya tidak nyentak ke hidung saeutik bener tanya. Nah. Orang udah suaranya gini Pak Ustadz, Pak Ustadz. Enggak, itu bagus Teteh, Masya Allah. Ini jadi orang takutnya nggak ada gitu loh. Kan kadang-kadang kecuali Yani ya, kalau Yani Bengkulu sama siapa tuh, Kalestari Hanan malam disentak malah dia nggak takut. Ada yang ketakutan kayak Ratna Bali takut dia disentak. Nih. Fayudhillallahu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Yang penting benar dulu. Nah nanti di lain hari setelah beatnya penekanannya cengkoknya benar kayak gitu, tinggal kasih lagu. Wayudhillallahu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Alhamdulillah. Sudah nambah ilmu. Shadaqallahul Shadaqallahul adzim. Ya, adzim. saya menemukan Makasih menemukan metode baru, metode entek-entek dari Bu Yosep di Abu Dhabi. makasih banyak Pak Ustadz, ilmu dan Sama-sama, waktunya. Semoga berkah. sama-sama. Jadi Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Semoga Terus sehat semangat ya. Udah selalu. hebat, 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 hebat. Jadi nanti kalau Mbak Mardiana nanya, kata Pak Ustadz nggak apa-apa dulu. Tapi kalau udah penekanannya benar, nanti saya robah ya lagunya, insya Allah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, panjang usia, rezeki, Amin. berkah dan semuanya Amin. dalam ridho Allah ya. Terima kasih. Amin. Billahi Amin. taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.